Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Richardson Siang Shai, nong wat RTI na East China Hills District. Haka arpa pratarik na itong ule kendo iu Deputy Commissioner ka District, bat uba deiru u Chairman jong ka DSC. Haka ni kajing kendo uba Siang Shai ula aitiru ya ka dorkas kebadawa ban sedang no eke benta badangsa jong kajing penrungkam. Haka bede bak kajing penbena ni advertisement kebala penmi na du risau arhajar arpusan. Uba Siang Shai ula pentip ru baga DSC kala pentip syau na du ka khat pradarik leber arhajar arpu hendriu bakin pendap lut dia berok ki benta jong ka recruitment proses ha ubna yayong ba jemang arhajar arpu hendriu hendri hadu menta kimpat sedang setia. Uba Siang Shai ula ong kat kum ka standard operating procedure kebala penmi da ka personal and administrative reforms department jong ka sarkar jilla limba ka office memorandum kebala penbena nadu khat pratarik naitung arhajar arpu hendriu ka poin number san ka kedau Shai ba ki recruitment agencies DSC MPSC bat kiwe kidei ban pendap bat penbena ya ka final result hapo hendriu benai nadu bala advertise halor kan ka jing shimpor uba Siang Shai ula aipor lai posngi ka DSC ban pendap ki benta badangsa jong ka recruitment process to menta kasngi ka apo pratarik Julai ajar honru ngalami menta caka office jong Deputy Commissioner ka East China Hills District ubadai ro u Chairman jong ka District Selection Committee hapo ka district to yang ngalapen kan mau but dawaya u ban sedang no ya katai ka recruitment process ka bede bat ka advertisement ka bal penmi nadu ajar pausan pada ngala aipor ro live house ngi bakin sedang no kam kum ka jing kan mau hoi ka DSC kala penmi ya ka advertisement nadu arpunio tarik Oktober ajar pausan ha ka bede bat ka grade 3 bat grade 4 post adin kata pat hubungan November atau tarik ajar pausan kila pun mipat ya ka koriji kendem bakila extend but ai latang ya ki nong song jong ka district ban apply ya kini ki grade 3 by grade 4 te kumbalong menta nado benai November hado menta ka DSC kam pat sedang ya kinu ki bentala ni ki step habe dei bat ya kanika advertisement te kuman pen mauro ba ka DSC kala simro ya ka reformation measure da ka bakot ka jingyalang kemat ki MLA Harngur jong ka district bat ki MDC bat ki concerned authorities bat ki larai bakin don ya reformation process tengah pen mauro ya kata ka benta ba ban sedang ya kanika recruitment process ka sorkar lani ka DSC ka dei ban ken mau ban pen kreikam ka we pakawei ka rai habe dei bat ya ka jingpen bah ya kerkom tungkam tungjam hapo ka district ta ka jing kendo menta kasni udisi ulakular ban un sedang no ya kanika recruitment process hapo lapus ni kumbangala airport but kajing ngopla kalong ba katkum ka office memorandum bala penmi da ka personal and administrative reform department haka khatha tarik Julai aja posau kawena ke benta ka ba kedeu haka poin bersan ba ka ong ba baro ki recruitment process la ne ki step la ne ka final result jong ki examination habai dei bat kino ki recruitment agencies ki dei ban pendep driu benai nadu kapor ka bala advertise te kumalong menta ka DSC kala penmi ka advertisement kala pala di kan driu benai na ta kadang wala aipor bad kular DC ulakular ban un pen sedang no apo ini kepor kumbala dawa bat ngala kerpat ro yaki ba apply ban snaba ban long ki ba pen kre lara kalong kum ka jing kular ka district selection process kan sedang nadu benai agos telong ba pen kre kit bok ruang yapi ban pinterest tong kenang ba pin yo so ka ba biang ya ka jing sisaro haka khatpa tarik ngalabut memorandum ban kan mau UDC ya kanika jok kam Henry haka jok kasni ula jubapat da ka ba pentiba ka tentative recruitment schedule lane ka benta kiban kim pendep ya kanika proses kan dei hapo April bat Mei Henry hadu menta la jangkur bena Julai kim pat sedang nak takadaw ngam bantre ngahap mi chak office ban tukla ya kanika kam ban dawaro ban sedang no kumbala dawa lengbaki memorandum